Milarte news thir tu te chibaivek ule tunjuma hian Hollywood celebrities Illuminati atil ngei niangai langsar zwalte kan en haule dona actors singer rapper le sports star te zinga Illuminati lo zom ve rangemo Illuminati polta na chanem ngai takathok ni amitam takin anjin hlel haule engwanga Illuminati ne na inzom na ya ringlel nge anni ti te kan thir haule dona heng celebrities karon tarlan tur ho hi Illuminati zinga mi anninge ti finfiana a umlo ti ero minlo sha sakula tin video karon soilan zong hi soifiana dang a thei boka hetiang zo khi ani e tia soitur nei tang kha chuan comment section ain hong rangania ama sabera chuan Katy Perry pop star lartak Katy Perry hi hot and cold wanglai changdai to khan mitam takin Illuminati ne na inkung kaina nei ni in anjing hlel to a Dark Horse music video a release nu phei kha chuan phatrual ani talaw anti hialani Dark Horse music video hi Egyptian theme ni in pyramid le hora summit engkim muthei mit anti te chu alang na sa ema pyramid le engkim muthei mit hi Illuminati ti chin chana niangai ani awangin Katy Perry hian Dark Horse music video kaltang hian Illuminati tana arin omna alantir niangai ania Sangni som pali Grammy Award ta Dark Horse a perform na phei kha chu satanic inthoi na le mitoi vai thil ni in Katy Perry hi Illuminati puithiam ani e ti in mitam takin an ngai hialani som pakwana Will Smith Sangni somni patni a Oscar Award semna athil thenglar mai kha kanla shevekang chu actor le comedian ni bok Chris Rock kha award present tura stage adin chwala yin Will Smith anupui Jada Pinkett Smith afiam wangin Will Smith alung oilovin Chris Rock maya tak abeng hoi sokani kha khathil theng khamitam tak chuan inti lar tumna ti in angaya athenin inti boy tak ni in angai bok chuti la yin mi then khatte ro chuan he in ben na hi Illuminati lam kai noi ni in angai thongani ansoidan chuan Will Smith khan Chris Rock kha Illuminati alum lu na turin za na kona hun sera mang ni in angai thung hei hi thu dikani chuan Will Smith ta ne ro hlok na a chan lo hle ani sompariat na Chrissy Teigen hi sangni som pasari atang khan Illuminati tel venge nia rin ania hetiarin hlel ani chanero hi chu a ho angrang hle ani sangni som pasari khan supermodel Chrissy Teigen le apasal John Legend te chu Los Angeles atanga Japan pana an thola yin an thona hi Los Angeles a thok let le a hei Chrissy hian tweetin thona achuang ve tur ni lo achuan ve wangin kan let le ani atia internet lama thil chui kwal vel thin te chuan Illuminati a atel ve wangin man tur ani a tlanchia tatum ni in an ngaya Chrissy hi man ani chuang lo na in mitam tak chuan an ngai dan an so son du chuang lawani som pasari na Kesha Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. Zai thiam tam tak hian an music video a hian crosslet-ling pentagram arsirin bial chunga omle engkim muthei mit baka pyramid te anlantir na sa thei hle a hengi Illuminati conspiracy theory ring tu te chuan Illuminati te ho in biak rup na ni in an ngaya then khatero chuan music video lo en tu te ril ru thunun theina thil ni in an ngai bok timber ti satu Kesha po hian hetiang Illuminati chin chia na hi a music video lama hian amang war thei hle a tin akut pha engkim muthei mit ta tu anei boka heng jungot po hi rin hlel na tham atlin to te lul nen Kesha hian Rolling Stone ten ankom na a Illuminati ti how tu kani ti in asoi bok nen Illuminati tel nge ni rin kai ber te zinga mi ani rangani Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. som parukna Lil Nas X Illuminati te hi anin din dir khachuan sakwana awanga in thunun bur na te puithuna te dodal tura zir tir chin ani a tun ma dewa Illuminati conspiracy theory ring tu te chuan lal dodal na le thil ni dan dik tak the dar tu nia an ngai la hin tuna ero chuan Illuminati hi satana biak na thil nia ngai ani to a heiwang hian
singer le rapper Lil Nas X po Illuminati mi le sa niya ngai ania. Lil Nas X sa music video Montero Call Me By Your Name a setana le hmuhnawm tir ani dan vel kha mitam tak chuan mani an pui kopte hotu le dodal tu te else na hla ani anti lain then khatero chuan Lil Nas X an setana a choi moina nem nge tu ani anti ve tla thung. Sompangana LeBron James Lakers star na khel mek LeBron James hi mit pakhat lem chuan na kor a hak chho atanga Illuminati telvenia rin hlel ania. Akora mit lem chuang hi Illuminati chin chana engkim mu thei mit ni in an ngai ani. Tin ama LeBron James hi Jay-Z Illuminati khai pa bernia an rin hlel nen chian ani boka. Tin LeBron James hian a in kheldo na pianga jok phut a the chin chu Illuminati doi thiam ani anga tharau swal le ramhoi ho a ko chhuana thilani ti in an ring bok. Sompalina Billie Eilish Billie Eilish hi no pangte ni in aron lar chhuaka Grammy te po adong nual to a style cool takte hi thalai lama atlana hle a Chalai ten anlom em lain puitling tam tak chuan ngai dan dang anlo nei ve tlat thung. Billie Eilish la reng jeng hi latut luang tlam lutuk law atamin metaphorical tam tak atel china hengte wang hian mitam tak chuan setana betu te zinga atel ve nge ni in an ngaya. All the Good Girls Go to Hell the music video a angel leya pai thak khura usan kang hlo awa kwal lema achan no phei chuan Illuminati alo tel ve reng ti ngai dan apiang ta hialani. All the Good Girls music video a chwa ma dai to po hian a la hit When We Fall Asleep Where Do We Go music video a ramhwain an lu chil ang tak maya alan na te chu Illuminati chin cha na ne na ngai bel ani na sa hle ani. Som pathum na Nicki Minaj I never fuck Wayne, I never fuck Drake. All my life, man, fuck's sake. Big titties, big butt too. Fuck with them real niggas who don't. Rapper Bon mai Nicki Minaj po hi Illuminati nen soizom ania mak kantilem lawang chu. Nicki Minaj hian stage a perform mo. Music video asiam te hian eng character le memo achang china. Chung chu ama tak ni lovin a alter ego anti ni in ansoya. Nicki Minaj hian alter ego anei satlia ni lovin hetia a alter ego anga ain lana piang hian ako chunga lut tharau swalemo ama thunun tu ramhwai a chin ni in an ngaya. Music video a nasatak taka a chet thin na chan po Illuminati ten midang ti thai andu wang ni in an ngaya ni. Baby 1 2 3 tell them get the referee. Sompatni na Nicolas Cage Ghost Rider a chang tupa Nicolas Cage hi a mel le chezia atang reng hian mi cheve phelpol tak mai hi ani arin om ngala ama lo tho pui to tele mai chana lo mu to tu ten annem nge thayang. Nicolas Cage ninge ya shat thalak lui mu chu ania he thalak hi sang khazariat somsari ami dai to ania hei wang hian mi chen kha chuan Nicolas Cage hi Illuminate zingami ni in setanan tar thailo turin asiamani antia. Chumai chuni lovin Nicolas Cage hian New Orleans sa than in siam tirin he than in hi pyramid anga sak ania omnia ab uno ti kertel ania hei hi Latin tong ni in engkim hi thil pakhat atanga lo chhuakani ti na ani pyramid le engkim bul thut chu thil thu munani ti lampang hi Illuminati lamne na soizom na sat alo ni le zel bok nen Ghost Rider kha lemchan satli ani love Nicolas Cage hi ramhwai ne na inrem na siam tu nge yani tia soi alo ni ta ani. Som pakhat na Justin Bieber Pop star lartak Justin Bieber hi role thar twai tir te ani ilaya chang to a Illuminati in tulut nia ngai ania. If I was your boyfriend, never let you go. Illuminate sign te siamin thate alachin ni in Illuminate conspiracy theories te swan ansoyani. Justin abana chimbuk ta tu po kanan mi te pathian molok lemani ti inan soya molok hi in thoina pathian ni in ama betu te chuan sumle pailama an muingil theinan no pangte te emo no sen an hlan china pathian boro takani a michen khat ngai dan phei chuan Justin Bieber dik tak chu athi to a ama ang tak main alema chang antia Justin Bieber hian Illuminati a atel lo thu soima se in thup atum na anga hin aphat na hi anring lem lawani. Somna Miley Cyrus
Miley Cyrus hian athara washal ani satli alava ramhoi le setana tengei po ti sachak na swal lochen pui to chinin sangni som pathum VMA a perform na po khan ramhoi le thil dang bol hlo ho ne na 6 mandan tur injir tir na alantir ni in Illuminati lam ziranga event tu te chuan an soyani hetiang conspiracy theory ring tu tam tak te ngai dan phei chuan Miley Cyrus dik tak chu athi to a Illuminati havin Justin Bieber clone an siam ang che khan Miley clone po hi an siama Miley lem an chantir ni in an ringani pakwana Taylor Swift kumsang kazwa somruk paruk khan le khajiak chin le musician Anton Livoyan satanic koshan adina he koshan member tele adin tu Livoyan ngei po hian setana hi pathian angin an belem lova tisen in thoina emo sol rong bola in khom na po an nei chuang lo athen phei chuan a om tak tak po an ring lem lova ma se mani in ring zau tak le chuan om taka ma ni ni na dik takanun theina tura chinchia na a an mang satli ani member po an thanem hle a hetil hian engtin nge Taylor Swift nen inzom na an nei le ilauti mai thei Livoy chuan fanu pathum anaya afanu te zinga zena chuan apa kaushan chu a chwa sam nge ani Illuminati omnge ring tu te chuan Taylor Swift hi satanic kaushan din tu Livoy fanu pathum te zinga pakhat zena I clone ni in an ngaya an mela ain ang bok nen anjin dan chuan Illuminati te chuan zena I boral nuwa a clone siama khawvel mun sang sanga thalai te shoi peng turin popstar lar tak ani tir ni in an ngaya ni Cause she's dead. Look what you made me do. You are so fake. Playing the victim again. Pariatna Madonna hian Illuminati conspiracy ring tu te deu so na nia a chal na hla Illuminati ti chu sangni som panga khan a release hela a hian Illuminati mi le sa anilo ti le Jay-Z le Beyonce baka milar dang tam tak Illuminati how tu te zinga mi ninge ya mi tam takin anrin how te po chu Illuminati nen in kung kaina an nei lo ti te asoi langa interview anei na po Illuminati mi le sa chu ani how lava ma se million tak tak Illuminati a thok taka inrol how asia thu asoyani ni ma se la Illuminati ani ring tu te chuan Illuminati tel how thup atum na le mi puiril rulak pen atum na thil mai ni in an ngai sak thung Madonna hian a stage name atana nulathiang hlim mari kauna Madonna ti athang kher tele he ming pu chung si a nulathiang hlim che dan tur ni lova uchuak tak taka ache thin te chu mari le Christian te amo sit zale deu so na lan tir tu ni in an ngaya hetia Madonna in ti chunga pathian lom lo zong ati rang na chan po setan ati lom adu wang ni nge yin an sia ani This is where I long to be, La Isla Bonita. pasarina Britney Spears hi pop singer tam tak angin Disney Channel atanga entertainment lamalut ania Disney po hi Illuminati researcher te chuan Illuminati te tana mala char tu ni in an ngaya Illuminati researcher te chuan Disney film Fantasia po kha Illuminati agent tharlak lu na turata na buat sayani antia Britney po hi monarch show atang khan Illuminati a lutin athuak an suk saka andu dan danin anom tir ni in an ngaya Britney I media mental breakdown nei chan le alume ko chan te po kha Illuminati hawin an thunun na hnuaya tanga chwa atum wang ni in an soyani parukna Lady Gaga hi mani an puikop du tu te pol LGBT te support tu ania ama nge po hi mipa mechia a in thak transgender ani ring te po anom hialani offense te po ramhoi te ti in akauchina hetiang thilvel wang hian Illuminati a tel nge nia ngai ania Illuminati ten mipui tam tak thunun andu wangin Lady Gaga hilar thei turin an chan puya chumirul nan chuan Lady Gaga hian pathian tel lo ma nia du thanna nei lo robot ang maya om chu thil tha le nuam tak angin alantir chen ni in an soyani Illuminati te chia lo rin omani zialantir nan amit le lam che alantir chen ni in an ngai bok pangana Kanye West rapper lar Kanye po hi
Illuminati researcher te chuan Illuminati mi le sa nge mai ni in sum le ming than na du wanga setan ne na tharau shal tho tu ni in an chala hora summit Illuminati te chin chia na chi anga a or te akut manga triangle shape asiam te po Illuminati chin chia na pyramid ayo tu ani antia Illuminati zirchana website villigantcitizen.com chuan Taylor Swift Video Music Award ta don tuma ati boina chan kha Taylor Illuminati alumlu na tura mipui ma a inti mol phona ani ti in anziak kania hian Illuminati mi le sania anpu na hi pha in heng conspiracy theory te hi boina tak tak zoka kanril rulak pen na na the darani ative tla thung Kanye West nupui hlui Kim Kardashian po in Illuminati ani lo thu le Illuminati chu enge ani po asya lo thu asoyani Palina Eminem rapper Bon Khawvel rap thiamber ti hialami te soichin Eminem hi talent ming than na le hausak na du wanga Illuminati ne na tharau shal nia soi ania ma se in chira in lam le ta tua hewang hian Illuminati pol te thunun na ata tal chwa tumin abe ngat ni in an soibok ahlatam taka Eminem hian Sultan na le zalen na thu te cham chwakin Illuminati te adawa hewang hian Illuminate lam chuan tha an tum khial ni in an soya tren khat phei chuan Eminem hi tu ma shiat lavin an da bo to a tuna mu theya om hi chu ama tak tak ni to lavin lemchan thiam mai ani zoke antipok I could sing, I'd keep singing this song to my daughter. If I could hit the notes, I'd blow something as long as my father. Pathumna Rihanna hi umbrella a release dir lai dai achang to a Illuminati a telvele setana betunia ngai ania a album cover a po mit pakhat chau ati lan na thalak te mangin akutin pyramid sign te po alo siam fawa ala hit umbrella a phei khachuan setana chin chia na sakol lemte lolan tirin Illuminati ten lemal somna anchan theinan anbiak chin rainman te po soilangin umbrella phei hi chu rainman tan a hlana ni anti a music video SNM a te po Illuminate lel fanu ani ti inzia ka omni in an soi nge Panina Beyonce Meichelo tling tam tak phena hian Illuminati hi a inzep ni in an soya Queen Bee phei hi chu poncha cha khop mai Illuminati lalnu ti ani hiala apasal JJ nen hian Illuminati dangte chunga thunai na pe kan ni a sangi som pathuma Super Bowl a perform na a po pyramid lemte asiam ni in Illuminati conspiracy ring tu te chuan an soya langsar taka achet ngai lo na chan po ani na dik tak pon chwa ala du lo wang ni in an jingbok pakhatna JJ rapper le producer ni bok JJ hi celebrities Illuminate telve te zinga an how to paber an lalpa nia ngai ania a recording labels logo atana lunglu aman na chan po lunglu lema hian Illuminate chin chia na pyramid ain phum ru a ashone na te po mi puite chu pyramid lem asiam tir chin bok JJ hian Illuminati te zinga mi ani lo thule a hlotin na chan chu a tho rim wang ni in a rep na a cham chwaka ma se ani na dik tak in thup na tura soi mai ni in an ngai saka a fanu Blue Ivy ming omzia po hi born and living under evil swal noya pian le seilen na ni in an soyani Milarte chanchin ichat fo thainan Milarte news hello subscribe ve nge la video hmuhnawm le ngainom tak tak dang tenen kanin mu fo don nia